Bok nih ya, ini bok ya. Trailer ya teman-teman, isu tanknya. Wis 2 unit ya. Wis. Sangat gagah ya teman-teman. Terus maju aja. Nah, wis asapnya. Di bawah ada truk Hino Jember ya, sama Puso. Di belakang ada apa ini? Kanter. Di bawah kenapa itu? Oren ya, truk Puso oren, disalip. Oh, kanter ya. Melambaikan tangan ya. Wes, disalip lagi sama dam truk. Wes.
Wis. Wis. Wih, wih. Mari. Wih. Kami udah 3. Iya. Satu lagi buat ini. Wis, habis. Wis. Hahaha.